učenici iz Rusije, Turske, Italije, sa Tajlanda ove nedelje su gosti u Paraćinu, odnosno gosti oko paraćinskih gimnazijalaca. Gimnazija je njihov domaćina, večeras imaju jedno tradicionalno veče, da tako kažemo. Sa nama je profesor Borko Petrović. Borko, evo recite nam prvo dobroveče. Recite nam vi o čemu se radi, kakva je to razmena učenika, ko je večera sve tu od učenika iz drugih država? Ovo je jedna velika mešavina, znači jedan ključavi lonac, znači ovde nacionalnost, imamo Enrique iz Meksika, imamo Sašu i ostalu grupu koja je iz Rusije, imamo Džemile iz Turske, imamo Grace Tajland, imamo Virginiju iz Italije, tako da neki su nam stalni gosti, to su Grace i Virginija koji su tu na godinu dana, godišnjem programu. Enrique i Džemile su takođe na godišnjem programu, ali u Aranđelovcu, ali ovo je takozvana mini razmena gde oni na nedelju dana zamene svoj grad u Srbiji za neki drugi, tako da su oni došli u Paraćin uz našu stalnu ekipu, a tu nam je i razmena odeljenja, znači Krasnodarska gimnazija broj 88 koju smo mi posetili u oktobru, sada i u uzvratnoj poseti nama, tako da smo, evo, tako se baš pogodilo da to baš bude ova nedelja i ove aktivnosti. Ja sam vrlo srećan zbog toga što smo ovako šareni večeras. Oni imaju više aktivnosti tokom ove nedelje? Naravno, oni su tu od četvrtka, mi smo već imali puno aktivnosti, obilazili Šumadiju, obilazili Beograd, sutra idemo malo duž Morave da vide tako dalje neke interesantne stvari, Paraćin, okolinu, razne aktivnosti, bili smo danas kod predsjednika opštine, tako da puno je aktivnosti do kraja, oni stvarno uživaju, mnogo im je lepo ovde. I večeras imaju predstavljanje tradicionalnih srpskih igara. Tako je, da vide, pošto smo i mi tamo videli kako to izgleda u Rusiji, evo sada oni malo vide kako to kod nas izgleda. Hvala, Borko. Hvala vam. Evo da vidimo i šta će članovi Kulturno-umetničkog društva Spasovdanski vez iz Drenovca predstaviti ovim učenicima iz drugih država. Dobroveče, Spasovdanci. Dobroveče, Spasovdanac. Aleksandar Mihajlović sa nama, predsjednik Kulturno-umetničkog društva Spasovdanski vez. Aleksandar, reci nam šta je večeras predstavljate Rusima, Turcima, Italijanima? Hoću da kažem da je jedna sjajna ideja i da smo se mi mnogo kratko organizovali i vrlo rado učestvujemo u ovome. Šta ćemo da raditi večeras? Predstavit ćemo dve koreografije iz Srbije, znači jedna iz igri Zapadne Srbije, koja je otprilike najpribližnija našoj Šumadiji, i jednu atraktivnu igru iz Kobišnice, odnosno iz Istočne Srbije. Mi ćemo pokušati da još kroz neku priču i demonstraciju nošnje našim gostima i gostima Paraćina ostalom prikažemo deo srpske kulture i tradicije, odnosno našeg tradicionalnog folklora. U redu, hvala, vidjet ćemo kasnije kako to izgleda. Ajmo da pitamo i kako se učenici iz drugih država provode ovde kod nas u Paraćinu. Evo, hello Enrique. Hello. Where are you from? Mexico? Are you the first time here? Yes, in Serbia, yes. Did you like Serbia? And what did you like in Serbia? Old. It's so good, Serbia. I like this country, but it's so cold because in Mexico it's hot. Okay, traditional dance. It's okay, but I don't know how to dance. Okay, thank you. What's your name? My name is Sasha. I'm a Russian student. I like Serbia. And what? What did you like in Serbia? I like everything because people, weather, buildings, everything is very beautiful and not like in Russia. The weather is very hot and warm, unlike in Russia, and so I like Serbia, and I want to live here. Thank you. How do you imagine your country? How I imagine my country? Something between Serbia and Russia. Russian and Serbian people, but weather just like in Serbia, and a lot of houses with orange roofs. That's all. Thank you very much. Your name? Cemile. Where are you from, Cemile? I'm from Turkey, da. Are you the first time here? Yes, first time. But I was like 6 months past that I'm here. Oh, 7. Probably 7. Did you like in Serbia? Yes, I like. Yes, it's good. And also I like my all friends, it's like exchange student friends, and also my host families is really nice. I changed like 2 families, okay, good. Also, FS students, FS program is really nice for Serbian, like all of them. My volunteer contact volunteer is so good. I really like. Yes, that's it. And also I like your food, but so much oil, but it's okay. It doesn't matter. It's nice. How do you imagine your country? My imagine, it's will like I don't know. I never thinking about this, but in the future I want to live in like Sweden,
Yeah. But Belgrade, also Serbia is good, nice. Yeah. Thank you too. Hello, what's your name and where are you from? I'm Grace from Thailand. Yeah, for me, Serbian is like I've been here in Europe before, but Serbian is quite different from what I think a lot. But at least the weather is colder than I think, so a lot of everything is really new to me. But by the way, I'm learning it so much, even though my Serbian language is still bad. But okay, it's better than I think. Yeah, that's it. I ova devojčica zna srpski jezik jer je već duži period ovde. Reci mi tvoje ime, odakle si ti? Ja se zovem Virginija i dolazim iz Italije. Meni mnogo se sviđa Srbija, ja volim ovde ljudi i hranu, ali samo jedna stvar, kečap na picu. To meni se ne sviđa, ali to je vaša stvar. I ja mnogo volim Paraćin, moje društvo i profesori su dobri, škola super, ne može biti bolje, mislim. Dobro, reci mi kako si tebi svidelo ova narodna nošnja, naše tradicionalne igre? Mnogo mi se sviđaju, na primer kolo, ja uvek probam da igram kod 18. rođendan, ali nisam baš dobra. Trebalo bi je da naučim, ali i dobro. Mi kod nas u Italiji nemamo tradicionalnu igra kao kolo ovde i zbog toga mi se sviđa. Hvala ti puno. Hvala vama. Da pogledamo i nastup Kulturno-umetničkog društva Spasodanski vez iz Drenovca i šta je ono što će oni predstaviti ovim učenicima iz drugih država.